Kuma kiri society ya Kiangwe ni bekite kiuthurano kia utarimi ba kimera giki kiatho kiria gikinyi na bisa munene wa biashara kiarie mukaririgite ono ugite society je nerekite kugura mboreo here kaeza na kirarimi baba kenda gukiria na kuongera maketha jao jakawa mboreo iria igatethia muno baria bainyikirite kiri mabeta aragwetete utumiri ba fertilizer imwe kinyani wina mite maketha na kuthukia muthetu onde unatarite mwingi muno nthukimbithe gutonya urimi-ini bubu agitariria kuri na mawega kathumba jegie kinyambecha mutugikare na gutwacha Kirintuku ya rimibaka wa ba society ya Kiangwa aremo rungamirwa rongirwa biashara thirikari ni Amiru Sade Mugambi ori mugeni wa giteo ni barugurite mirandira bathithirie balikwe wakigena kuma kirimbanki ya Kimanthiguru na kinyanyu mene bethra bakiruguria murandi jwa kuwejaga arimi banini baka wa mborea kenda bakethra bakiagirithia urimi bu tukweni karinjanto muno batumagire mborea kikawa getu nuntu mithetu yetu ni rukite nuntu bwa gutumagira fertilizer ake na niki tumitoronire tukongera mborea tho twatumagira fertilizer lakini kwa wingi tukatumagira mborea mpende jietu jia kawa ikera wa ikiri ta grade mbega kinya kiyo ikarutaga kilo nyingi nuntu no kwana twambire kulima mboreo tukebera urimi bwa fertilizer nyingire china kutha china chemicals na ingwetikia kinyari mbetu bakethura betete bwega kulingana na ora tukuona ino bottom up economy alimi betu bara batina resources inganu batina mbeca inganu cia kugura mbolea nyingi tukabande benkai kenda bomba improve urimi wakao mukaririgite wa society jaruga bari na moroto na kiroto ya ukethaga kawa nkurukia milioni 1 kwa mwaka jumwe kana irejete ukurukira mbolea kiwa gietu ni turi target kiro ikirura kuma kilo 7 and above lakini presently irura kilo 3 kilo 5 society je ya Kiangwe rarite murimi na chiringi gana rimwe ra 35 kilo bakiuga bobu mene kumania na ngwatara njega kuma kiria kamite na atongeria bao amwe na rimi bakienda kinyambe wimbithi na ekuruba tonyero rimi bu araba ugite ni barikite kuba miti ya kawa ya kuanda utheri gitumi twakinyirie 135 ni kuringana na cooperation ile twithagwa twinayo na committee members betu na arimi ni twithagwa tugwatanirite muno kiurimi bwetu ugu ni nkuromba arimi ni nkuromba antu na bara batina kaua bande kaua baukirie nikenda baumba gukiria economy yetu twauga tutazie agencies bambije kurirwa kaua gakwanda tona agencies ikura no most of them batekwa kurutanguge twauga basoka kaugene kwa ugu kaua twauga kiama ne karende kirute mbesa kikurire antu abaithi kaua chama ni arutete wega muno no tuimborete kigura marori makawaja na antu abaithi bonde bairia ya Kiangwa Kinolo na Chogoria bonde ibandite kaua nande kuma Kiangwe Goji West gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito Shewero Juma ria kwari etu ni mutuge kare.